Pemirsa Mall Pelayanan Publik MPP Ring Kabupaten Bangli digelis Kewangun. Indeke inucap kemargiang risampun proses hibah lahan oleh Pemprov Bali ke Puputang. PLT Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli, Jetet Hiberon Mausang, anutin rencana MPP Pacang Kewangun Ring Genah X RSU Bangli, sane magenah Ring Banjar Kelurahan Kawan sanipina ke aset Pemprov Bali. Raumangkin genah punika sampun kaibahang oleh Provinsi Jangkep antuk berita acara serah terima Majeng Pemka Bangli. Indik jimbarnyane kantos 3,6 are. Risampun hibah inucap kapuputang selanturnyane Pemka Bangli Pacang Mongkar wangunan eks rumah sakit sane sadurungnyane kemargiang proses penilaian oleh tim KPKNL. Asa punika taler ngenenin puangunan gedung MPP Jetet Mausang sampun ngerancing tahap tender untuk anggaran kantos 1,1 miliar. Sekadi kauningin MPP kuangun oleh Pemka Bangli sane madue tetujuan guantuk rame mangdani sayandangan polih ayahan. Santukan reng MPP puniki pajang kasiagayang samian soroh ayah-ayahan indik pemerintahan. Nenten wantah ngenenin perizinan sanislami puniki keayahin dinas PMPTSP nanging taler indik ngarianin KTP miwasani lianan. Kerencanayang ring wangunan MPP punike kewangun siongolas unit layanan. Dayu Swasrina Bali Pos.